नमस्कार मित्रहरू, आजको यस पवित्र भिडियोमा हामी दुर्गा कवच अर्थात् देवी दुर्गाको दैवी सुरक्षा कवचको रहस्य, महिमा र अद्भुत फलहरूबारे जान्नेछौँ। यदि तपाईँ मानसिक तनाव, डर, बाधा, नकारात्मक ऊर्जा वा जीवनमा निरन्तर समस्या झेलिरहनु भएको छ भने आजको भिडियोले तपाईँलाई एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। कृपया अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। दुर्गा कवच के हो? दुर्गा कवच मार्कण्डेय पुराणको एक अत्यन्त शक्तिशाली स्तोत्र हो, जुन देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशतीको प्रमुख अभिन्न अङ्गको रूपमा समावेश गरिएको छ। यस कवचमा दुर्गा माताका विभिन्न नामहरूको उच्चारण गर्दै शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूमा देवीको सुरक्षा स्थापित गर्न खोजिएको छ। यस कवचका मन्त्रहरूले जीवनमा शान्ति, साहस, आत्मविश्वास र अदृश्य सुरक्षा प्रदान गर्दछ। अब म देवीको यस पवित्र दिव्य कवचको पाठ गर्न गइरहेको छु। हरेक सायं, सन्ध्या एवं विपत्तिको समयमा श्रवण गरी पुण्य तथा लाभ प्राप्त गर्नुहोला। ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचित् ख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि वर्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते एतं स्मरन्ति देवेशि रक्ष्यसे तन्न संशय। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता हितेता मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शृङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साये महाभयविनाशिनी। त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयमर्दिनि। प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रि अग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणि प्रतीच्यं वारुणी रक्षेत् वायव्यं मृगवाहिनी। उदिच्यं पातु कौमारी ऐशान्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ततस्तात् वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्यतिनि रक्षेत् तमामर्दिनि व्यवस्थिता। मालाधरि ललाटे च भुर्वौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुर्वोर्मध्ये एव घण्टा च नासिके शङ्खिनी च चिशोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दान्तान् रक्षेत् कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रकण्ठा च महामाया च तालुके।
कामाक्षी चिबुकं रचेत् वाचं मे सर्वमङ्गला गिर्वायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीरगिर्वाग् बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूपरि स्कन्धयो खड्गिनी रचेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षे दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चलेश्वरी रक्षेत् कुच्छौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षन् महादेवी मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गूढे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुली सुश्री रक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान्त्रष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जवसा मांसा न्यस्ति मे दांसि पार्वती अन्त्राणे कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मवेद्या सर्वसन्देषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा महाङ्कारं मनोबुद्धि रक्षन्मे धर्मधारिणे प्राणपानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षेत् वाराहि धर्मं रक्षेत् वैष्णवी एष कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षन् पशून् मे रक्षे चण्डिके पुत्रान् रक्षन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षेतु भैरवी पन्थानं सुभदा रक्षन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु ये स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्सु यदि शेषु भवात्मना कवचेन वृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सर्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्ते सङ्ग्रामेषु पराजित प्रलयको तु भवेत् पूज्य कवचेनावृत पुमान् इदं तु देभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं ये पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वित दैवी काल भवेत् तस्य त्रिलोकस्य पराजित जीवेत् वर्षशतं साग्र अपमृत्यु विवर्जित नश्यन्ति व्याधये सर्वे लुता विस्फोटगादय स्थावरं जङ्गमं चैव कीर्तिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचर खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षेश्चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला करभूतपिशाचाश्च यच्छ गन्धर्वराक्षसा वर्मराक्षस बेताल कुष्माण्ड भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञं तेजो वृद्धिकरं परं एष स वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले सभेत् सप्तशती चण्डी कीर्त्या तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यं सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमस्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। यदि तपाईलाई पनि जीवनमा शान्ति सुरक्षा र आध्यात्मिक शक्ति चाहनुहुन्छ भने दैनिक यस दुर्गा कवचको पाठ गर्नुहोस् तथा श्रवण गर्ने गर्नुहोस्। यदि तपाई पनि जीवनमा शान्ति सुरक्षा र आध्यात्मिक शक्ति चाहनुहुन्छ भने दैनिक यस पवित्र दुर्गा कवचको पाठ गर्ने तथा श्रवण गर्ने गर्नुहोला। धन्यवाद।